азизу арҷманд ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи манъ намудани воридоти воситаҳои нақлиёти автомобилӣ соли бароришашон то соли 2013 ба ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон. мутобиқи моддаи 14 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 57 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад. воридоти воситаҳои нақлиёти автомобилии соли бароришашон то соли 2013 мавқеъҳои молии 8702, 8703, 8704 ва 8705 номгӯи молии фаъолияти иқтисодии хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон манъ карда шавад. хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон якҷо бо вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон назорат ба расмиятдарории гумрукӣ ва ба қайдгирии воситаҳои нақлиёти воридшавандаро мутобиқи қарори мазкур таъмин намоянд. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 27 январи соли 2018 таҳти рақами 41 дар бораи манъ намудани воридоти воситаҳои нақлиёти автомобилии соли бароришашон то соли 2005 ба ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон аз эътибор соқит дониста шавад. қарори мазкур пас аз 2 моҳи интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоатҳои деҳотӣ Хурмӣ ва Халифа Ҳасан дидан намуда бо рафти таъмиру асфалтпӯш намудани роҳҳо шинос гардид ва ба масъулин ҷиҳати вусъати корҳои ободониву созандагӣ истифодаи оқилонаи замин дастуру супоришҳои мушаххас дод. дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳидоятҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар самти вусъати корҳои ободониву созандагӣ рушди соҳаи кишоварзӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ мешаванд. ба муносибати 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сокинони чандин ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Панҷакент тасмим гирифтанд ки роҳҳои дохилиро бо нерӯи хеш ва дастгирии соҳибкорон ва сохторҳои давлатӣ таъмир ва асфалтпӯш намоянд. раиси шаҳр Абдухолиқзода аз ҷамоати деҳоти Хурмӣ дидан намуда нахуст бо рафти таъмир ва асфалтпӯш намудани роҳи байни деҳаҳои озодагон ва сафобахш шинос гардид. ба раиси шаҳр иттилоъ доданд ки мардуми ҷамоати деҳоти Хурмӣ аз ҷумла сокинони деҳаҳои озодагон Шингак, Роҷ, Равот, Сафобахш тасмим гирифтанд ки роҳи 10 километраи байни деҳаҳои озодагон ва сафобахшро асфалтпӯш намуда ҳамзамон барои боз ҳам ободу зебо сохтани диёри хеш саҳми арзанда мегузоранд. ҳамзамон раиси шаҳр дар ҷараёни боздид аз ҷамоати деҳоти Хурмӣ дар деҳаи озодагон бо рафти бунёди муассисаҳои таълимӣ ва тиббӣ шинос гардида ба масъулин ҷиҳати сари вақт анҷом додани корҳои асосӣ дастуру супоришҳои мушаххас дод. ҳамзамон раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо соҳаи кишоварзии ҷамоати деҳоти Хурмӣ шинос шуд. ӯ ба роҳбарияти ҷамоати деҳоти Хурмӣ саҳбдорони хоҷагиҳои инфиродӣ дастур дод ки бояд соли равон ҳосил аз шоризор ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ зиёд гардида ҳамзамон муассисаи давлатии хоҷагӣ ҷангали шаҳри Панҷакент низ тасмим гирифтааст ки барои таъмини амнияти озуқавории саҳми хешро мегузорад. дар ҷамоати деҳоти Хурмӣ раиси шаҳр ба масъулин дастур дод ки аз ҳисоби заминҳое ки айни замон истифода намешавад барои бунёди як маркази калони тафриҳӣ бо насби парчами давлатӣ ва нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои омодагиро
آغاز نمایند. طوری قبلا اطلاع داده بودیم از طرف ساکنان جماعت دیهاتی خلیفه حسنی شهر پنجکین نیست اسفالت پوش نمودن راه اساسی بین شهر پنجکین تا دهه‌های زیبان و شورچه با موفقیت ادامه دارد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در جریان بازدید از جماعت دیهاتی خلیفه حسن با رفت اسفالت پوش نمودن این قطعه را شناس کردید و بار دیگر اصرار داشت که اگر مردم ما متحدانه فعالیت نمایند سهم خود را در آبادانی و زیبا ساختن دیار خویش روانه سازند تا عرفه 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ما میتوانیم همه راههای داخلی را در قلمرو شهر و دیهات پنجکین تعمیر و اسفالت پوش نماییم. گزارش عباس همراه‌زاده و اسماعیل جان خالوف از جماعت‌های دیهات خرمی و خلیفه حسن. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. با اقدام کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان گروه متخصصان کارخانه با سیاحت و استراحت فرا گرفته شدند. ادامه این موضوع در گزارش خبرنگاران ما. با اقدام کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان در همبستگی با ماموریت برای استراحت طبابت و سیر و سیاحت کارگران و متخصصان شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. چند پیش گروه کارگران و متخصصان شعبه تعمیر و ساختمان کارخانه دوام 3 روز در آسایشگاه سراب ناحیه ورزاب به تشخیص و طبابت فرا گرفته شده. همزمان آنها از تماشای مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه حصار، موضع‌های سیاحی شهر دوشنبه، مجمع استقلال، کلانترین مسجد جامع آسیای مرکزی به نام امام اعظم، جایهای زیبامنظر دره ورزاب، وادی زرافشان و دیگر موضع‌ها بهره‌ور گردیدند. ضمن صحبت سردار شعبه تعمیر ساختمان کارخانه مشترک زرافشان محمد نبی زلفانوف، متخصصان شعبه ایرگش ملیخانوف، سعدیبای قیوموف و دیگران برای تشکیل چنین استراحت و طبابت با رهبریت کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان عرضی سپاس کردند. در حقیقت هم با تشبوس رئیس اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان یک گروه کارمندان شعبه تعمیر ساختمان واسه که قریب ما یک 20-25% تشکیل میکنیم. امروز به طریق سیاحت در قلعه حصار آمدیم و از قلعه حصار دیدن کرده ایستادیم. کارگرها همه از این اقدامی که رئیس اتفاق کسبه با ما دادن همه خرسند هستند، همه اهل کلکتیو و هم کس راستیگه تشکر میگوییم. راهبر رحمت کنه، راهبر ماهان زلفار محمد نبه این کار البته تشکیل کردن. یاردم این قسم البته هست، تنور خواجه فتحالله رستم اینجا تشکیل کردن. ما یک گروه کارگرها از کارخانه مشترک طلای زرافشان به سیاحی برآمدیم که ما در خوجاب گرم آسایشگاه خوجاب گرم دم گرفتیم. بعدا به شهرک قدیمه حصار قلعه حصار با همراهی کارگرها اینجا آمدیم. بسیار یک جای قدیمه، یک جای زیبا بوده است. برای کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان محترم حاج فتحالله منتدار کارگرها. مورد ذکر است که برای در سطح و صفت دلخواه تشکیل نمودن سیاحت و فراغت کارگران شرکت سیاحی سیاحت‌های هفتگل با رهبری شادمانقول سنگینوف و رانندگان با مهارت بهادر نوربکوف، نعیم شادیف و دیگر متصدیان شرایط‌های مساعد را فراهم آوردند. ضمن صحبت رئیس کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان فتحالله رستموف اظهار نمود که سال گذشته صدها نفر
کارگران متخصصان کارخانه به سیر و سیاحت شهرهای سمرقند، بخارا، تاشکند و دیگر منطقه ها فرستاده شده سال روان این اقدام ادامه داده می شود. دوام نیم ساله اولی سال روان 148 نفر کارگران متخصصان در آسایشگاه ها سلامتی خویش را بهتر نموده 20 نفر فرزندان کارگران در فراغتگاه جمهوریوی در ولایت سوخت شاهین برای فراغت تابستانه فرستاده شدند. گزارش عباس همراهزاده و اسماعیل جان خالف. در اساس فرمان سرداری ریاست تندرستی ولایت سوخت از سال 1 تا 25 آگوست سال روان هفته عمومی جهانی حمایت غذادهی طبیعی کودکان گذرانده می شود. مقصد و مرام این چاره‌بینی را طبیب بیماری‌های زنانه شهر پنجکند زرینه بابایی و چنین شرح داد. متوجه باشید. شیر مادر غذای اساسی برای کودکان نوزاد و تا 2 ساله می باشد. با کودکان نوزاد سینه‌مکانی اساساً فوراً یا اینکه پس از 30 دقیقه پس از تولد اساساً شیر داده می شود. توصیه می دهند که سبب پس از تولد سینه‌مکانی با کودکان نوزاد دادن فایده های مهم هم برای کودک و هم برای مادر رول اساسی می‌باشد. برای کودک همچون رفلکس سینه‌مکانی از همین پس از 30 دقیقه سرد می‌شود و برای کشخوری موشک‌های بچه‌دان برای مادر برای پیشگیری خونروی پس از تولد یاری اساسی می‌رساند. سینه‌مکانی اساساً از روی طلبات کودک تا 6 ماهگی داده می‌شود و پس از 6 ماهگی با غذاهای دیگر علاوه کرده می شود. سینه‌مکانی اساساً بعد از هنگام 3 شبانه روزی پس از تولد برای کودک فایده کلان می رساند. برای آنکه پس از تولد 3 شبانه روز شیر فعلا می گویند، یعنی که مغز و به زبان روسی می گویند. این شیر همه فایده‌ناک می باشد که برای کودک هم ایمنیتی کودک رو بالا می بردارد، هم برای سلامتی آینده ویتامین های A, E و A دارد فعالیت کلان رو می بازد. در ترکیب شیر مادر مواد هست که تاورین می گویند. این هم ایمنیتی کودک رو بالا نموده برای درست انکشاف یافتن همه بافته ها موشک‌های کودک رول اساسی را می‌بازد. بینندگان گرامی یادرس میشم که شما برنامه اطلاعاتی پیغام را تماشا میکنید. در جامعه امروزه عمل نامطلوب خودکشی باعث تشویش و نگرانی میباشد. این موضوع را خبرنگاران ما نیز پیگیری نمودند. متوجه باشید. خودکشی از عملهای نامطلوب جامعه به شما رفته برای اینها و اهل خانواده ها بدبختی می آورند. هر کسی که جدی درباره خودکشی فکر می کنند که در حالت هم باشد نیتشان را با حرکت های خود به اطرافیان آشکار می کنند. متاسفانه از روی معلومات آماری در شهر و دهات پنجکند در نیم سال اول سال 2023 شماره کسانی که به خودکشی دست زده‌اند بیشتر شده است. این معلومات را اجرا کننده وظیفه مدیر شعبه احیا اشمتوف طلقان چنین شرح داد. در سال 2023 سال ما از شهر و محیط شهر قشلاق 31 نفر بیمارانی که با خودکشی دست زدند وارد شدند. آنها 27 نفرشون زنان میباشد، 4 نفرشون مردان. حالت بعضیشون بدرد وزن بود که آنها را نجات دادیم. از شما احترام خواهش می‌نماییم که احترام شعبه ایران کارمندان که گپ هر کس با درآمد یا هر کس دارو یا خود هر کس خودکشی با دست نزنید. عقوبت‌های مرگبار هم بعض وقت شدگی هست. بعضی شخصانی که با خودکشی دست میزنند اونها
дар ҳолати рӯафтодагӣ мешаванд. масъалаи худкушӣ ба равоншиносон алоқаманд буда табиби беморхонаи марказӣ солимгардонии рӯҳӣ ва наркологӣ шаҳри Панҷакент Шариф ва Шодмоной сабабу омилҳои ин зуҳуроти номатлубро чунин баён кард. дар тӯли фаъолияти кори ман 38 сол инҷони ба ҳайси рӯҳшинос кор мекунам. 5-6 соли охир ки ин корҳои ҷавонон суикаст ба ҷони худ зиёд шуда истодааст. сабабҳои ин тараққиёти илму техника гӯемам бисёртар мешаваду худкушӣ яке аз омилҳои хатарноки ва зараррасони ҷамъият мебошад. сабабҳои худкушӣ якчанд хел мебошанд: душвориҳои дар ҳаёт, муноқишаҳои оилавӣ, ишқу муҳаббат, норасогии минералҳо, витаминҳое ки мебошад дар ҷавононам дида мешавад ва дар занҳои ҳомилаю занҳои ба шавҳар баромада. ин омилҳоро пешгирӣ накардан ба ин корҳо сабабгор мешавад. мо умед мекунем ки бо ташкилу мулоқоту суҳбатҳо тамоси мустақим бо оилаҳо ва шаҳрвандони аз ҷиҳати равонӣ осебпазир имкон медиҳад ки пешироҳи ин зуҳуроти номатлуб ки оқибати бадбахтиро дорад гирифта хоҳад шуд. набояд фаромӯш кард ки зиндагӣ як бор меояд ва инсонҳо бояд онро бо роҳи хушбахтӣ орзуҳои ширин интихоб намоянд. яке аз шахсиятҳои шинохтаи ҷамоати деҳотӣ рӯдаки собиқадори маориф аълоҷии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон Мирзоев Алӣ аз олам даргузашт. шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакент бинобар вафоти собиқадори меҳнат Мирзоев Алӣ ба аҳли хонавода, фарзандону пайвандон ҳамдардию тасаллӣ баён менамоянд. сарбози интернационалист майёри мақомоти амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон Расулов Нурулло Шукруллоевич дар синни 65 солагӣ аз олам даргузашт. шодравон солҳои зиёд дар мақомоти амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат намуда, дар навардҳои Афғонистон иштирок дошт ва дар барқарорсозии сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон нақши калон гузоштааст. шӯрои шаҳрии ҷанговарони интернационалист бинобар вафоти афсари башардӯст Расулов Нурулло Шукруллоевич ба аҳли оила, фарзандону пайвандон ҳамдардии амиқ баён менамоянд. кормандони ширкати Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакент бинобар даргузашти собиқ ҳамкори худ Расулов Нурулло Шукруллоевич ба аҳли хонавода, фарзандону пайвандони марҳум ҳамдардиву тасаллият баён менамоянд. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба муроҷиатномаи корхонаи воҳиди давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Панҷакент таваҷҷӯҳ намоед. муҳтарам роҳбарон, соҳибкорон ва сокинони шаҳри босонияи Панҷакент, ба ҳамагон маълум аст ки солҳои охир дар кишварҳои ҷаҳон масъалаи таъмини оби нӯшокӣ ба мушкилоти глобалӣ табдил ёфтааст. дар ин раванд аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббусҳои наҷибона ҷиҳати таъмини аҳли сайёра бо оби тоза, пешгирии обшавии пиряхҳо, тағйирёбии иқлим ва татбиқи амалиёти байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо дастгирии Созмони Милали Муттаҳид ва аксар кишварҳои ҷаҳон амалӣ мешавад. бояд зикр намуд ки дар фасли гармои тобистон таъмини оби нӯшокӣ барои сокинони шаҳри Панҷакент каме мушкил гардид ки ин сабабу омилҳои худро дорад, аз ҷумла беҳуда ҷорӣ шудани оби нӯшокӣ дар ҳавлию кӯчаҳо, корхонаҳои алоҳида, обёрии заминҳои назди ҳавлигӣ, бемурват истифода намудани хатҳои обрасонӣ ва бемасъулиятии истифодабарандагони об аз сабабҳои ташвишовар ба шумор меравад. барои ислоҳи мушкилӣ мутахассисону кормандони корхона мунтазам бо раисони кумитаи маҳаллаҳои шаҳр, истифодабарандагони об суҳбату мулоқотҳо гузаронида, онҳоро ба истифодаи сарфакорона ва оқилонаи оби нӯшокӣ даъват намуданд.
илова бар ин дар ҳамкорӣ бо кормандони телевизиони симои шаҳри Панҷакент санҷишҳои соҳавӣ гузаронида аз роҳбарону соҳибкорон ва истифодабарандагони об даъват гардид ки дар моҳҳои гарми тобистон оби нӯшокиро исроф накунанд. истифодабарандагони об бояд бидонанд ки бо сабабҳои табиӣ сарчашмаҳои об дар шаҳри Панҷакент барои таъмини аҳолӣ ва хоҷагии халқ ки нисбат ба солҳои пеш хеле зиёд шудааст пурра кифоят намекунад. бинобар ин маъмурияти корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Панҷакент ба ҳамаи истифодабарандагони об муроҷиат менамояд ки оби нӯшокиро ҳамчун неъмати бебаҳо ҳифз карда беҳуда истифода набаранд ва дигаронро ба сарфаи об ҳидоят намоянд. агар дар ҳавлиҳои заминӣ ва муассисаву корхонаҳо обро дуруст ва тибқи талабот истифода баранд, таъмини оби нӯшокӣ ва фишори он барои биноҳои баландошона беҳтар хоҳад шуд. набояд фаромӯш кард ки мутобиқи қонунгузориҳои амалкунанда нисбат ба роҳбарону соҳибкорон ва шаҳрвандоне ки оби нӯшокиро худсарона ҷорӣ менамоянд, сарфаи онро риоя намекунанд, чораҳои маъмурӣ андешида мешавад. бори дигар ба шумо истифодабарандагони оби нӯшокӣ муроҷиат менамоем ки барои истифодаи сарфакорона ва пешгирӣ аз исрофи оби нӯшокӣ ҳаматарафа мусоидат намоед, зеро аҷдодони мо барҳақ фармудаанд: сарфаи об кори хайру савоб. маъмурияти корхонаи фаръии давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Панҷакент. тамошобинони азиз, ин лаҳза бошад бароятон муроҷиатномаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суғдро пешкаш менамоем. таваҷҷӯҳ намоед. бо фаро расидани фасли гармо мавсими оббозӣ оғоз меёбад. дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон марги одамони ҳангоми оббозӣ дар Обанбор ҳанӯз ҳам идома дорад. дар робита ба ин Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон аз қоидаҳои рафтор дар об ёдовар мешавад. бинобар иттилои манбаъ, аз аввали сол дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд аз 60 нафар дар дарёву кӯл ва обанборҳо ғарқ шуданд. дар робита ба ин Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар шаҳрвандонро даъват менамояд ки қоидаҳои бехатариро риоя намоянд, танҳо дар ҷойҳои махсус оббозӣ кунанд, дар ҳолати мастӣ танҳо ва шабона ба об надароянд. ба падару модарон тавсия дода мешавад ки фарзандони худро дар соҳилҳои Обанбор беназорат нагузоранд. бинандагони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.